Páčia sa mi blondiny, černovlásky, cickáte a štíhle. Som iluminátor. A čo o tom povedz ešte? Daj rebov iluminátor. Ilumináti, čo znajú také? Ilumináti sú takí ľudia, ktorí... Je tu taká sekta a my sme všetci slovenskí reperi ilumináti. No ešte povedz čo. Okrem Majka Spirita, Mike Tak Spirit. vysvetli, čo sú to ilumináti. Povedz ľuďom, čo sú to ilumináti. Ilumináti sú takí ľudia, ktorí ovládajú celý svet. Je to taká sekta. A ty si tiež tam medzi nimi? A to jak si urobil, aby si bol tam medzi nimi? Alebo čo si? Čo? Jak? To je to taká sekta. A kto tam je s tebou ešte? To len tak uznávaš satana, alebo také dačo? Nie, to není satan, to je... Ilumináti sú takí ľudia, ktorí ovládajú celý svet. Daj aký rap? Daj Majku z Gudunu. Po nemecky. Und er sagte sich sie, und der Eisen sich sehen, und Eisen meinten sich sie Eiden, sie mehr und der Eisen sich sehen, you und der Eisen sich sehen, und Eisen sich seine Zeiten, und der Eisen mein sich die Zeiten, und der Eisen sich die Zieben, Seele und den Eiden sie, und Eiden die Zieben, und die Zeiten meine sich hinein. Skade máš také dobré boty? Si kúpil? Si zarobil na koncertoch? No, som zapredaný iluminátor. Čo si ešte raz? Zapredaný iluminátor.